supružnike Velimirović, Ranku i Zdravka upoznao sam pre 20-ak godina. I to povodom jednog veoma značajnog filma, koji, međutim, mislim, nije dovoljno poznat. To je jedan dugi dokumentarni film koji prevazilazi nivo dokumentarnog filma, Darovi domu svetih ratnika. I odnosi se na 3 relikvije malteškog viteškog reda koje su sticajem istorijskih okolnosti završile svoj put i sada se nalaze na Cetinju. Velimirovići su shvatili da je poruka tih relikvija na Cetinju, a onda i pomalo nevesela priča sa sudbinom ovih relikvija, u suštini jedna parabola kojom se može ispričati naš celokupan odnos prema prošlosti i sadašnjosti i sposobnost naših generacija danas da razumeju one kulturno nasleđe, baštinu koja im je poverena i na moralnom planu i da u suštini valorizuju te darove na onaj isti način na koji su ti darovi čuvani kroz generacije i vekove. I onda, pošto sam u to vreme ja obavljao dužnost ambasadora prvo Jugoslavije, zatim Srbije, pri Svetoj stolici u Vatikanu, oni su me pozvali da bismo se konsultovali u vezi sa načinom na koji bi taj film Darovi domu svetih ratnika mogao biti valorizovan u smislu promocije jedne plemenite ideje kulturnog kontinuiteta koju, naravno, određeni diskontinuiteti ideološkog i političkog tipa često razaraju i čine gotovo nevidljivom za savremenike. I onda mi je, sećam se, gospodin Zdravko Velimirović, kada smo telefonom se dogovarali o susretu, rekao da se nada kako meni neće smetati što će našem razgovoru prisustvovati, u njemu učestvovati i njegova supruga Ranka, dodavši nešto što smatram veoma značajnim. Rekao je, uostalom, nas dvojica ćemo ipak biti tu udvoje zato što smo Ranka i ja jedno. I to mi se jako dopalo. Kaže, samo što ćemo imati 3 šolje kafe, a ne 2. I ja sam možda to i prečuo i smatrao da je to ovako jedan, da kao kažemo, konverzacijski, jedan simpatični uvod u naše prijateljstvo. Međutim, već na prvom tom sastanku i razgovora, kasnije ih je bilo mnogo koji su otišli daleko van predela onoga što je pragmatično bio cilj, da osiguramo što bolje predstavljanje ovoga filma, između ostalog i u Malteškom redu i pri Svetoj stolici, shvatio sam da u suštini uloga Ranke Velimirović u celokupnom stvaralaštvu ovoga, rekao bih, umetničkoga tandema je izuzetno značajna i da, ako to smem reći, Zdravka Velimirovića, jednog od najznačajnijih filmskih umetnika koje je ova zemlja imala, ne bi na taj način i bilo da nije bilo Ranke Velimirović. Video sam da u toku naših potonjih razgovora mnogo sam češće i više razgovarao sa Rankom nego sa Zdravkom. Odnosno, on je smatrao da smo mi na planu jednoga dogovora koji je imao principijelni i tako idejni karakter prilikom ovog prvog i drugog susreta, utroje u stvari se dogovorili, a da sada to treba i ostvariti sa punim poverenjem u to da će Ranka Velimirović poštovati sve ono što smo se mi dogovorili na ovom načelnom planu, ali da će praktično svojom upornošću, svojom predanošću i svojim znanjem i poznavanjem oblasti koje idu mnogo šire od filma, u stvari na najbolji način, zajedno sa mnom, moja uloga je tu bila manja po prirodi stvari, doprineti da se ovo do kraja i realizuje. A onda kada sam imao priliku 2013. godine da učestvujem u predstavljanju odlične
monografije Tomislava Gavrića o Zdravku Velimiroviću u Podgorici. Kada sam tu monografiju listao, ja sam video praktično svuda na fotografijama sa snimanja pojedinih filmova, kako i gospođa Ranka sedi tu sa strane, najčešće drži knjigu snimanja u krilu i naravno prati zbivanje i u njima učestvuje. Shvatio sam da je njena uloga izuzetno značajna, ali s druge strane sam primetio da postoji izvesna opasnost da se njena uloga i svede zapravo samo na to da bude jedan samozatajni, samopregorni, dragoceni saradnik svoga muža Zdravka Velimirovića. Ljudi iz sveta filma to znaju i to je bilo jasno onome što je rečeno posle smrti gospođe Ranke, da je ona izuzetno značajan filmski stvaralac i organizator stvaranja filmova, naročito dokumentarnih, i to sa delom koje je u toj meri značajno, čak impozantno, rekao bih, da će tek kroz vreme postajati jasno koliko je ona stvorila filmova i zapisa koji bi u budućnosti trebalo da svedoče o mnogim vrednostima koje u ovom trenutku mi u stvari ne vidimo, iako nam se neke nalaze pred očima, a neke su i već iščilele. Na komemoraciji gospođi Ranki, koja je održana u prostorijama kinoteke, jedan od govornika je vrlo spontano rekao, a zanimljivo je da ne pripada svetu filma, već nauke, bavi se geologijom, znači nečim elementarnim, kao što je bilo elementarno sve u životu i stvaralaštvu i Ranke i Zdravka Velimirovića. On je rekao, ona je nastojala da stvori dokumentarne filmove i zapise koji bi obezbedili da u budućnosti ne prestaju da se rađaju ljudi kakvi su nekada postojali i kakvi su svojim delom, ponekad i nedovoljno priznatim, u stvari stvarali našu istoriju i naš celokupni ljudski identitet. A konkretno, evo sad bih mogao da to povežem i sa njenom velikom brigom da se i na filmskom platnu i filmskim sredstvima, naravno dokumentarno, zabeleži herojski podvig njenoga ujaka Božidara Žugića, poručnika Jugoslovenske vojske, koji je, ako se ne varam, kod Novog Sada u Gložanima 13. aprila 1941. godine prilikom nadiranja Hortijevih fašističkih trupa učinio jedan antički herojski podvig koji je ravan Termopilima. On je iz pištolja ubio Hortijevskog komandanta i zapovednika jedinica Jugoslovenske vojske koji se spremao da se preda Mađarima, rekavši tako se ne brani Jugoslavija i čast jugoslovenskog oficira. Naravno, on je tu stradao, ali taj herojski čin je bio zatamnjen kasnije činjenicom da je on bio poručnik Jugoslovenske kraljevske vojske, a da je trebalo prikazati kako se Jugoslovenska kraljevska vojska raspala, vrlo brzo kapitulirala i da ovakvi, a bilo ih je mnogo, primjeri herojstva zapravo samo narušavaju tu sliku o potpunom raspadu vojske jedne države koja je smatrana buržoaskom i nenarodnom. I upravo ova nepravda je u neku ruku pritiskala i porodicu Žugić, a naravno onda i Ranku, i ona je se trudila da se to svakako zabeleži i sačuva, ne samo iz razloga neke porodične hronike i porodičnog zaveta, amaneta, već i zato što su to upravo primjeri koji bi u budućnosti, a ta budućnost je već počela, trebalo da nam pokažu šta je zapravo ona stvarna ljudska vrednost, šta je herojski podvig, šta je odanost onim vrednostima i vrlinama koje su antici nazivali kardinalnim vrednostima
jer su naše podele, zaslepljenosti, interesi učinili da se to razdrobi nekako i da postane praktično neprimetno, da bude jednostrano i da mlade generacije tek sad mogu na osnovu ovakvih svedočanstava da otkrivaju sopstvenu istoriju, sopstveni identitet, da otkrivaju upravo te, rekao, ljudske vrednosti koje garantuju budućnost. Na tom primeru sam video do koje mere, i to je bilo dirljivo, je ona želela i uspevala da se kroz dokumentarna svedočenja velike umetničke vrednosti sačuva nešto što je nama važno i za sadašnjost i za budućnost. Na kraju, mnogo sam razmišljao o njima dvoma. Eto, oboje su otišli. Gospodin Velimirović još pre 15 godina, gospođa Ranka sada, ali oni kao da su mi stalno prisutni. I onda sam pronašao jednu pesmu koju je Zdravko napisao 2004. godine i posvetio Ranki. Biću slobodan da je pročitam. Ona je dirljiva i vrlo iskrena, ali ima jedan dublji smisao. Ovako on veli: osmehom, šapatom zborili su mi o tebi, mora da si lepa. Ne znam te, slušam te, otkud si stigla u moj san, mora da si lepa. Danas, jutros, stiže mi glas i hrabra si, vele, i nežna i blaga, da si dobra, siguran sam, lepa si. To je naravno jedna vrlo intimna pesma, ali pominju se dobrota i lepota na kraju ove kratke pesme. Vidite, dobrota i lepota idu zajedno kada se govori o Ranki Velimirović. Ona je bila lepa žena, žena otmenog duha, vrlo uzdržanog ponašanja. Ona je u neku ruku sjedinjavala one tradicionalne vrednosti žene u crnogorskom društvu, a s druge strane je bila i moderna dama, svetska žena 20. veka. A to je u suštini jedan ideal koji postoje u antici kod starih Grka. Ja stalno vezujem njih dvoje za te antičke elementarne vrednosti, takozvana kalokagatia, odnosno jedinstvo lepote i dobrote, pri čemu lepota nikada nije formalna lepota, ona nije fizička, nije čak samo estetska u nekom užem smislu, već uvek podrazumeva i sve ove druge vrline koje je pomenuo Zdravko u toj pesmi, znači i hrabrost i odlučnost i sposobnost da se nepogrešivo razdvoje tama i svetlo, da se razdvoje dobro i zlo. U tom osnovnom njih dvoje nikada nisu pogrešili, a Ranka se trudila da svedočanstvo upravo o tom izboru, koji je bio i izbor Zdravkov i njen izbor, ona svedoči praktično sve do kraja svoga života kroz filmsku umetnost kojoj je ona dala mnogo, mnogo više no što se to kod nas zna. I ja se nadam da će i ovaj filmski zapis, dokumentarni filmski zapis pomoći da se tek počne istraživati ono što je ona učinila i na umetničkom i na organizacionom planu stvaranja našega filma, pre svega dokumentarno, koje, kao što znamo, i u svetu ima jednu vrlo lepo mesto, i Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma je svetski bio poznat. To je danas malo, da tako kažem, sticajem raznih okolnosti u drugom planu, ali ne samo da se to osvetli, taj njen doprinos, već i da se počnu gledati ponovo ti filmovi, da oni dođu na televizije, jer oni imaju jednu moralnu i, kako se danas kaže, edukativnu, odnosno vaspitnu i obrazovnu funkciju koja može biti dragocena savremenim generacijama i budućnosti, jer govori o ljudima i stvarima kojih velikim delom više nema, a zapravo zaslužuju da postoje večno, kao što će večno, naravno, postojati i uspomena na Ranku Velimirović.